Dragi prijatelji, samo želim na kratko da vam se obratim. Ovo je samo prvi protest u nizu protesta koji ima za cilj opstanak Srbije. Jer zaista kroz hranu, kroz razne vrste dilova koje imaju sa firmama kao što su Monsanto, oni žele da dugoročno podriju prehrambenu i zdravstvenu bezbednost građana Srbije i ovoga naroda. I zato je neophodno da se svi zajedno sabiramo u vremenu koje sledi, da nas bude sve više i više, da jedni drugima prenosimo od usta do usta kada već mediji ćute i da se ovaj protest i ovi protesti pretvore u jednu veliku narodnu reku koja će sprečiti ovo što spremaju. A spremaju, nažalost, izdaju Srbije i izdaju građana Srbije. Današnja vest o oslobođenju jednog zločinca Ramuša Haradinaja nije ništa novo. To smo svi očekivali. I to je samo jedna od potvrda da je Srbija danas, braćo i sestre, okupirana država. I to treba jasno i nedvosmisleno se kaže. Ovih dana takođe su u završnoj fazi pregovori kojim će se i de facto priznati, nažalost, granica Kosova i Metohije. To će priznati ova vlast. Ovih dana takođe u Skupštini je i procedura kojim treba da se prihvati zakon o slobodnom uvozu i distribuciji genetski modifikovane hrane i semena. To direktno ugrožava prehrambenu i zdravstvenu bezbednost ovoga naroda. Ukoliko se mi ne saberemo i ne dignemo svoj glas protiv ovog neviđenog totalitarizma, ko će drugi? Vidimo kolike su razmjene izdaje. Draga braćo i sestre, Evropska banka za obnovu i razvoj je dala i u proceduri je da da jedan kredit od $40 miliona firmi Monsanto. Svi znamo ko je Monsanto. Jedna trovačnica, jedna kompanija koja je takvim kreditima, a iskustvo to pokazuje iz zemalja Latinske Amerike, dovela do toga da ta firma je uvela u zavisni položaj seljake i poljoprivrednike. Nećemo dozvoliti i ne smemo dozvoliti da se to desi u Srbiji, jer ako to dopustimo, kraj će biti, nažalost, veoma brzo, veoma poguban po ovaj narod. I zato ćemo sada, nas nekoliko predstavnika, da preda pismo 127 nevladinih organizacija u kojima ukazuju šta je Monsanto i kakva je kompanija Monsanto. Hvala vam još jednom što ste došli i molimo vas, pratite ove aktivnosti jer je bitno da nas što više i da što više ljudi sazna za ove naše proteste i za sve ovo što se događa. Hvala vam. Moje ime je Irena Baret, ja sam lekar prirodne medicine. Ne pripadam nijednoj političkoj partiji. Danas smo se okupili ispred Evropske banke za obnovu i razvoj u organizaciji neprofitne, samostalne građanske samoinicijative. Grupa ljudi koja je udružena na Facebook grupi Stop GMO. Dakle, ovo je naša želja da izrazimo da hoćemo Srbiju slobodnu od genetski modifikovanih organizama. Želim da se zahvalim Dverima koji su došli ovdje da nam se pridruže. Želim da se zahvalim svim savesnim građanima koji su došli danas. Ovo je izuzetno važno pitanje. Radi se o odbrani naše zemlje. Mi nemamo drugu zemlju osim ove. I ovo ovdje je prva linija odbrane Srbije. Ono što se dešava nije ni malo naivno. Evropska banka za obnovu i razvoj nudi $40 miliona finansijske podrške najvećoj korporaciji u svetu koja proizvodi genetski modifikovano seme. Mi ne želimo da se otvori tržište Srbije ovoj korporaciji. Poznato je 828 naučnika iz celog sveta. Poslali su otvoreno pismo svim vladama sveta u kojima govore o opasnosti po zdravlje čoveka, o katastrofalnim posljedicama na ekološki sistem koji ima genetski modifikovani organizmi i opšte genetski modifikovana hrana po čoveka. Mi ne želimo da ova Srbija bude još bolesnija nego što jeste. Izgovor da nam je potrebno da prihvatimo genetski modifikovanu hranu kao uslov za ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju mi ne prihvatamo. Ne imamo razloga da žrtvujemo
pod takvim uslovom da ulazimo u Svetsku trgovinsku organizaciju. Ono što vidimo kao veliki problem je koga onaj koji potpiše da se uveze genetski modifikovana hrana u Srbiji, koga oni žele da hrane sa takvom hranom. Ako se zna da ona izaziva sterilitet, tumore, raznorazne bolesti, dakle 65 različitih bolesti koje su naučno dokazane. Mi ne želimo da hranimo naše građane sa takvom hranom. Srbija ima potencijal da hrani 3 puta više stanovništva nego što danas ima u Srbiji. Dakle, ne postoji ni jedan opravdani razlog da mi otvorimo naše tržište velikoj korporaciji Monsanto, što će se desiti ukoliko se odobri ovakav kredit koji pruža Evropska banka. Dakle, on je namenjen našem seljaku da kupuje sve proizvode genetski modifikovanog semena i ostalih proizvoda koje ova korporacija nudi. Mi imamo naše institute, imamo naše seme. Naši instituti su među prvima u svetu i nama nije potrebno genetski modifikovano seme. Naša semena dobro rađaju. Naš zakon o zabrani genetski modifikovanih organizama je dobar zakon i mi se borimo da ga sačuvamo. Treba samo uvesti zakonske regulative da bi se ovaj zakon poštovao, jer nažalost danas imamo 5000 hektara pod genetski modifikovanom sojom u Srbiji, što nije u redu. Dakle, potrebna su podzakonska akta da bi se primorali stanovnici da se pridržavaju ovog zakona. Potrebne su strožije kazne za one koji prekršavaju ovakav zakon. Mi smo ovde da damo poruku Evropskoj banci da ne želimo da se odobri saradnja sa Monsantom. Ukoliko bi se predložilo da se zbog ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju najpre dozvoli uvoz genetskih modifikovanih organizama, velika opasnost leži u tome šta će se desiti sa našim proizvođačima. Mi građani želimo da podržimo našeg seljaka. Poljoprivreda je stub ove zemlje i tu leži veliki potencijal za napredak. Ukoliko bi se uložilo u organsku proizvodnju, Srbija bi bila dovedena na nivo standarda života jedne Švajcarske i svaki građanin ove zemlje bi imao beneficije. Dakle, imali bismo načina da podignemo životni standard, da postanemo zdravija nacija. A u ovome mi vidimo direktnu pretnju zdravlju građanstva u Srbiji i pretnju ekološkog sistema. O tome postoje naučne studije. Dakle, naučno je dokazano da genetski modifikovani organizmi izazivaju katastrofalne posljedice po zdravlje čoveka i isto tako po zdravlje životinja. Životinje hranjene genetski modifikovanom hranom nisu zdrava hrana za čoveka, a postoje pretnje od genetski modifikovanih šuma. Dakle, mi ne želimo da naše šume koje su kvalitetne, koje su jedan zdrav, kompleksan ekološki sistem, budu uništene sa genetski modifikovanim šumama. Isto tako, niti želimo genetski modifikovane lekove, nažalost, na to se malo obraća pažnju. Postoji genetski modifikovani pamuk koji se koristi u odelu. Takvi sastojci se nalaze i u kozmetici. Ništa od toga mi ne želimo u Srbiji i voljeli bismo da se građanstvo upozna sa tim. Naše mišljenje je, ukoliko je svest naroda na nekom većem nivou, da ćemo imati načina i da se odbranimo od toga. Dakle, pozivamo sve građane da se malo više uključe, da se obrazuju, da se informišu. Postoji mreža internet koja nudi informacije. Možete nas naći na grupi Stop GMO u Srbiji. I želim još jednom da se zahvalim i Dverima koji su došli da nas podrže, kao i svim savesnim građanima. Ovo je prva linija odbrane Srbije. Znate li još neki naredni korak? Šta će se posle dešavati? Imate li nešto u planu? Zamislili smo da organizujemo tribine, predavanja, da idemo na sela, da odemo direktno kod malih proizvođača i mi smo to već počeli sa time, povezujemo male potrošače sa malim proizvođačima sa ciljem da pomognemo tom seljaku. Mi ne želimo da se dešava mogući scenario kada se uvede porez na neobrađenu zemlju i da takva zemlja zbog neplaćenog poreza ode u ruke banci ili ukoliko se uzmu zajmovi za proizvod Monsanta, usled nemogućnosti da se vrati zajam, završi rukama Monsanta.
Poznato je što se dešava u Indiji, nažalost. Oni seljaci koji nisu sposobni da vrate velike dugove, izvršavaju samoubistvo 200.000 indijskih seljaka, nažalost u pojasu gde se proizvodi genetski modifikovani pamuk, izvršilo je samoubistvo. Mi ne želimo tako nešto u Srbiji, želimo da pomognemo srpskom seljaku i eto, to je naša zamisao za sada, da podižemo svest, da nudimo informacije tako da građani nakon toga što budu obavešteni šta je to GMO, po svojoj slobodnoj volji mogu da odluče kako će dalje, a ne da se vređa ljudsko dostojanstvo sa time što neko je ovde vuk u jagnjećoj koži. Pa na neki način jednostavno građanstvo se prevodi žedno preko vode. Mi ne želimo da se tako nešto desi, nama je stalo do tog srpskog seljaka i želimo da pomognemo mi obični građani Srbije. Jeste imali neke kontakte sa vladom, što oni kažu o ovome? Imali smo javno slušanje, evo nekoliko nas ovde prisutnih u parlamentu, 13. smo imali javno slušanje, 99% prisutnih u parlamentu na tom okupljanju nije želelo genetski modifikovanu hranu u Srbiji. Neki stručnjaci su zagovarali da je to potrebno nama, da je to nauka, međutim radi se o antinauci. To nije nauka. Nauka služi prosperitetu, napretku naroda, dobrom zdravlju. Ovo nije nauka. Ispred čoveka i ekološkog sistema stavljen je profit i kontrola. Dakle, smisao genetski modifikovanih organizama je na prvom mestu kontrola, a zatim profit. Kroz ovo se kontroliše jedna država i svaki pojedinačni građanin jedne zemlje. Ovo je vrlo moćno oružje i dobro je da smo upoznati sa tim da bismo mogli da se odbranimo. Naša zemlja ima kvalitetna semena, imamo dobru zemlju, imamo zemljoradnike koji znaju kako se proizvodi hrana i dobro bi bilo da popularišemo vraćanje na selo kao što je bilo 60. godina popularisano vraćanje iz sela, dolazak iz sela u gradove, posebno mlade bih želela da ohrabrim. Ima puno takvih primjera gde seljani nude besplatnu zemlju da bi oživeli selo, samo čekaju vredne ruke. Dakle, imamo puno mogućnosti za prosperitet, samo treba da se organizujemo i da budemo informisani.